Vero TV. Kethishia kwa na ngushokire nkatho cia mwanya muno ikwithira kiona kanya kwatanira uniki Nteto cia weru Thaa Mugwanja achie tariki 5 mweri wa ina mwaka ya 2022 beta wa WINNIE wa Kinyero tukiambiriria ni ati thina ya mauta itambire kuyirwa ntere mwanya cia Kenya ntere cia maua ene ngari na bikibiki bona ni itikimango kio imathaa ya raba otabetu malaini wetera wekirwa mauta bari wani tuobika ibia beterori biena mauta na ko baretera Thaa akathomba kuona mauta ya itumi bagiokia kiorie guroria wenji bwa mauta ntere cia Turkana bari wa gibobo mauta bomba kwethirwa ni unkumania thirikarine bakiuga ati kombeka ituobika ibirabi na mauta ibia itonga na siasa and the grone mwandiki wetu wa Nteto Dennis Mogendi na tururire ripoti iyo. Thina ya kwagia maguta petroli bandu no ititi na mbere na gukujiro miena mwanya nthiguruni ya Kenya aja kuri petrol station ine ya Toto mushini o maua aria akaribari muinyano ne jo munene omwe akienda ikwenderwa no ntanta ya jo iri kuonekana na kuna magurija iguru untubuti bwa kawithire umeta kumalara mbeta hola mauta mawa ndiye ta kumathaithano tawe la mauta na still ngono gonja mwetere kiendelea ni ntano nyama tumena nyama mauta atonyo lita na 170 nikatoyira kumarugire ndi au mbeyere athainya na ntero na beterori bigibigi ya kwatira nyuma araura ndeerie kunganga na mbegirwa kinya na kiboyo ao mbeta kuthuguma no mutubona na ibongara me maisa itete kugarema na namo je namo agoro na twani ba betere tembeyano na mbibwana ndetha inde belenga nyama menderia na kiboyo bagore menderia na kiboyo kogona ngwate bwana na mbia tingwate onde mwetethio bigibigi na brother ne to kolokera ogo oniando ne bigibigi tombo ginya onto ne thirerie na ritinto beto ya bindi be ya kiboyo kenda bomba kwenderu no maguta lakini tote kuona baba kwenderu ni anto bangare akia baba ingi bakiuga ni banogete ikubanga murorongo na kinya endia maguta jaja no banogete ni onto gusumburana na ajanyo nteri kiuria kiria akari bali na kio kirithirikari ni ibere ni ate wakarire na maguta jara jonekanire Turkana na kairi ni atiani petrol station ineji nene aki maguta jaja kuonekana uombikana ni siya ikongarabine ne biandhiguru iji bilabi kwendiko banyalira na kuniondiria kukumenyekana Rais Uhuru Kenyatta nara kinyire kirole shiringi bilioni 34 ile kirwe kiri abiashara ba maguta jaja beta kunywa mauta mawa bumeta kuntuweta kanjo akwe na Meru National Park kumani yawe takanjo ni shilingi 500 na rumbe yeta kunywa mauta au nanga nganyo mbeza ngirie mwe kwa tweka kwe byonga tialilo mauta yu anja ngare akonyo saiti ngirie mwe ntiona mbeza cha mauta ya kuma no choka kanjo na mauta ara ya kuonekana yaronekana Shell na Toto na company ni kulingana inaonekana ni cia thirikari aitibetu kwe mauta yeto yonekana Turkana loi to kauria re nika yetre ko kabanyura kanika baenderie loi Toto reta thina o loi ndinga mato kumatira monka mawa na turiagiana kumatira monka thaindi ya biria manele ote okwenda kwe bagita maru kwe bagora kanya weta moyo onekana kai kamboni nene lakini wata na round na marisabu te muta kuonekana oneka kai kamboni nene yakendwa maingwa tukorea kuelewa eza kamboni cia thirikari kai ndiko toko mibi kwendela ndo muta yandu yako ndu akemenyano kai kamboni nene kai president Uhuru kitagore moi kwa thiguru ya Kenya abati kwa ati inya ndeti nyete na president
Utibu bomba kodia bato tesate ai taronde mtu inyete tesibitaro no gokoro manangare tena mauta. Kwani amefanya Kenya boma yake. Dennis Mugendi, Weru TV, muciĩ-inĩ o Maua, kaunti ya Meru. Ekuru wa ndini na thuiborĩtie ya siasa baraba kurombete kiongavana kaunti ya Meru kwendia manifesto yo kiaringi kura kenda Meru baithurira mutongeri oro wa barutira ngui. Ekuru babari wa tongeria babo bathato baraba kwendete kiongavana kaunti ya Meru ni antu baithiritwe baitine bingi bia gisiasa na kou bakathura mutongeri kulingana na ngwira barutirite Meru kana irarutirite Meru kiete biraba watilete kaitene ka. Mwandiki wetu wa Nteto Nicholas Chabari na tueshia nkoloki. Endeu na tuthetharwa twena munene kana twena wo bakiruta ngui ciao cia kwiguna abobo ngwata ekuru oba ikundi imwanya amwanya ekuru oba gikundi ikia amwitethia ntere echana thu ibebumirite bakimanagiria atongeria bagisiasa muno baba kuromba ite ebia ongavana baraba ebumiritie thaino bakibonagiria tabega kuribo na baithirito eba ebithirite ebo batakubatethia kinya anini senita tutamona twe thaia ku akangavana ri angavana aendie na tho wandingeriko utena watukinyithia muntu no mwanke tho aseba ikundine riu akare ikundi kende wa umilite yakaumilite kuyotura na kure ikundi atesebete na kuyotura na kure ikundi atithiurungite ketha akathiurungite ikundi tukiona kintu kiawe kiratubwithiritie indu tikintu atubwithiria bubu nge kawera nwe ari sieta nkabana ake yange sieta nkabana riu sieta nkabana atorere ringi ao asietheti muntu mweya asietheti asolokuri tanto mbiroro asietheti muntu mwonoku ya asietheti muntu mwonoku emnya to mokere to muritara are to muiteithia mama county aretere thine tonwa atute ingi metho na nto akawera aitu atakinya kwanja torore to murete njemero katatumira ngamo thina ritacoka na kuri no gwende ekuru baiba gutuma nto makiri atongeria bagisiasa baba kuromba ite mwanya mwanya bakibaira ukaya kwithiriba kwenda kura cio no mwanka bakinye kiribo bongwa tote o tumero bwenda bubonge nkiwa ya ura ekuru baratu tumero bwende muntu oyete kuthelera nge mbere yonge mwanki antu ithelera mbere ya warombere tanto kura ontote kurombera antu kura otwanete wabo tutebwise ne wo wi batu tuteromba kura ni muntu ri tauni mutindwa kana turomba ri mawa masinani nekuo ekuru bari masinani nekuo twana turi na ndakaira itekinya tauni na twena kura nawo ke ya kwithirwa wewe ya kuromba kura ekuo karombera rongi turi enda weye uwe tukuone no turombe kura utwikirira ndi na tuigwe ura weye to twetheria atongoria nabo bau bakuromba bakuringa siasa weta mutongoria urombera munyanyoke kanethro atomi ya kurombera munyanyoke kura batu tutikwenda turienda siasa bia there tutikwenda siasa bia uturana therike wo wethra we MP kana we ngavana irombere kura ciaku ukarombera onge nuntu ndi mwana siasa ini nkuminyora nka kura kuma ndonyo na tho egembe north Peter class Chabari kongi na kunia tirwangirwa mathomo irukite biuria iguru ria mibango ya skuru chianto kiombe ya kuthuranira mitaratara yomwero yo mathomo minister wa mathomo akiwa ati skuru ikiombe itina mpoetia wa kailasi bia CBC ya kiaria interesia Gatondo South County ya Kiambu magwari wa ati thirikari yo nekirete kathari wa kailasi no skuru kiombe itina mpoe akiwa kiboilasbi akiwa ati ukinyila mweri yo mwanja thirikari kebira ewa ka ilasi ngiriegana na bilioni inyanya irachianekanirwe ni Rais Uhuru Kenyatta. Globally, we have constructed close now to 5,000 classrooms, which are physical and you can actually inspect them. Nyanza, the northern region is 100%. It became 100% 8 weeks ago. The Nyanza region is at 97%. I have a feeling it will be 100% towards the end of this week. Globally, we are at actually approaching 90% of the classrooms being constructed. We were slowed down by the examination process. Now that the exam is complete, we want to marshal everybody so that we deliver the 6,497 classrooms before the end of this month.
in time for us to start phase 2. As you are aware, my target is to get 10,000 classrooms by the end of July, and it is something that we can actually deliver as per His Excellency the President's directive at that time, that he will provide 8 billion shillings for 10,000 classrooms. Whoever takes government in the next election is also expected to construct another 10,000 classrooms, which will be the balance. I want to take this opportunity to once again urge the private school owners of this country to get a little bit serious and invest in junior secondary schools. I am not seeing much construction. They only need to construct 1 extra classroom because they already have 2. But even that one, I'm not seeing it. And it would be important that they do it on time so that we are able to inspect and accept that they have standalone junior secondary schools. And this specifically to the urban areas like Nairobi, Mombasa, Kisumu, and Nakuru, Eldoret, where you seem to have more private primary schools and very few secondary schools. Ngwataniro ya Sako Chiamira Meru Moses Leshoro na menerete mubunge wa Imenti South Kadhuri Murungi nonto abwa kumeneria uriti ngoye bwanga vana Kiraito akiarerera uchimaniti na arimi bakimira kintere chia murereti gania iste alichoro ariwa ati dhine akadhuri ikuidhira ngavana Kiraito Murungi na regere ukumakie kiama kiambas kana kiama kia ngwataniro ya Kenya Kwanza mwandiki wetu wa Nteto Kelvin Kimathi noto ashio. Moses ntwachoro rei mukaririte wa ikundi kamera ya Kenya mbene mirasa kunameneretie muno mubunge wa South Imenti Kadhuri Murungi kumania burua miarie weru wa kithumbia witingwe bwangavana Kiraito Murungi Kadhuri mbere mwaka muthiru mweri wa 8 itwari na methika lentore kwa mtoto Kiraito Murungi na kaja thirikari Kiraito Murungi sana akio ibo yamebwetherie lakini ruare ari awetage UNDA nebu onto Kiraito Murungi no muthugu ko utengwe muremete ne kare meweta ke UNDA Kadhuri Murungi ngakwira tire Kiraito Murungi na right ye weta na kuonta kada uringa kureke lakini ya mwananchi wa Meru atena uwezo bo mwira na ike kureke ko unga kwira tire Kiraito Murungi ko yakito mene itone murere athai kwena kabro chegeri tibo loi itone nini nguthero kwena rora Kiraito Murungi tibo loi itone ngwe mwanya iraritete ko uende batu itone ngwe Kiraito Murungi na ibu onto toronga atigana East Muthara ward tokiwa Kiraito Murungi tanote bunge ntwachoro netite nambere kuringira Burundi bekiama kiambaz runguru ngavana Kiraito Murungi na toe na kiama kiambaz kato kwenda mwira atere akathenjini bena unda eko bena chama mwanya kwena kiama kia ODM kia Ntobaja Luo to amwira tere na kuna fondi Kenya ya Ntoba Western nkamwira tere batu kiama kia tukiambas tutora kana kia tukambere batu tuendene bas na ni ntumiario eyo kari wendera utirimane na kari mwanya thoko ne amurire wa dine ya Muthara ai muringira ndeve ngavana Kiraito Murungi oringi akari baba untuku ntu yayo nthe tuonete ya maendeleo kuuma Kiraito ara ukuma endene county government ai ngavana itonete maendeleo ya muno na muntu akabwithio ntu boboya na bati kwirwa isasa watu kuiboya mantu ya tuonete kuma ndrui kuma mbi chionthe tuchionete nontu bwa governance yeke kouka tukua atiri nontu ende na kwenda ringi katukua no manga tumwe kure uringi kinyabira tuonete tongaongelwe kana tebu antu betu Kiraito na rutete ngwe ko na roje no katukua kura chionde chiawe lakini ila lengiroundine roro to kinyila boto wateri na time te baro to tiche no ate bangiro lakini to kuendelea kwenjanja bo ingi at least to faindika meche mone ko thenika munone ko raro thiringi 20 omotongi namba 2 ingwete kana mantona kama
kia mbasi twinda twendene kabisa na buko ni wagagia bokaria bore buku yirondwa nene shatiania Ntuachoro raito muronge na areri aragwa nkamere ya Kinyamiru ko turoga motha tukiwa atiri batu tukuria tukunwa ni ko byantu beto tibo noi anto beto ibanenga security wala methia tonto bisie into morome no to office mo atishigere na tona government atugete bundoki cia anto beto chogore Kiripotera Weru TV kumatiania Mbita wa Kelvin Kimathi. Abiashara bathoko ya Marikiti taunini Embu ibokite mathete gururia wa kibwathoko eu bakiwete wa kauboya bura kubatere biashara babari wati mukandarathi o are akathoko eu na intobia thoko ira ya yire miaka 2 mithiru na inyete na musingi thoko ya yire miaka 2 mithiru na inde intobi birabi are thoko neu ibe mukandarathi ya utumira mwandiki wetu wa Nteto kuma county Embu rita mwandiki wa Mushiri na tumenyetheshia nkoloki. Avuri biashara a thoko ya Marigiti thiini wa tauni ya Embu ni marateta ni undu wa gikiro kia nthi kiria thoko ino irakwa nakio. Vuva ya thoko ino kuvia miaka 2 mivituku thirikari ya kaunti ya eririre avuri biashara aya ati magakirwa thoko ya ngorova niguo engi ao mone nyomba cia biashara. Nuati riu uguo ndukoretwo ugikika na varia thoko iria yakitwe gwa kavinda gaka itari minjire musingi ndiri cioro na ndiri na raini ya mai. Thea Marigiti yetu yavire twerirwe musingi ule gukagwa musingi ule kwambiria na ngorova tweritwe ni yakwa ya ngorova 3 no turonire yaoka gwakwa gutai wana public participation magioka makirambiria gwakwa na gutai kwinjwa musingi so Marigiti ile yaikuo yai na cioro yai na mai umundi gutie cioro marauga ni maoka gwaka cioro na guku iguru kwa thokori so tue twauga o thoko Marigiti ira turenda ni ira irambirirwa na musingi wa ngorova niguo andu engi tondu twina andu engi marenda kuruta biashara guku Embu na varia marekwira ati thoko ino yakitwe ni mundu kiumbe ithenya ria thirikari ya kaunti kumana na gikiro kia nthi kia wira uria urutitwe vamwe na thiri nene iria i mwaka uri uyu. Tureciria atiriri koni mwaka wa thirikari ri hangi na kibao kiuma kwa public works kionanitie mwaki gwakwa atia na muda na tuico niyo ifatu kwa na kibao kiu hatire uguthira mira kurathie na mbere twi nduma-ini arabu namba 2 tukauga atiriri mwaka ura batu kogea kwori tiguo urakwo riu uratwetwo niguo gwakwa 30 milioni ri 30 milioni muracio na 30 milioni ha kweri hatire 30 milioni haha uguo twa 30 milioni tugaciaga ri riu turakiuga atiriri rekei twakirwo Marigiti ira tukwenda. Na varia mwenegiti wa vuri biashara thiini wa kaunti ya Embu niwe Mugomati arauga ati mwako uyu ndugukorwo ukithie na mbere nginyagia varia avuri biashara aya onthe magetwa mucemanio ri marute mawoni mao iguru ria uria marenda thoko ino ikorwe igiakwa. Hii mjengo mahali imefika hakuna fundi wala foreman wala contractor wala mtu yeyote kutoka kwa county government atakuja hapa ngoja mpaka tufanye mkutano wa stakeholders. Na stakeholders ni sisi. Tukubaliane ile njia itafanyika, hii nyumba ichukue ile mwelekeo tunataka kama wenye mali na wenye nchi. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Riboti ino yotoa kanya kunogo kanini mbitikiria mbumbe kwithira ngikia miru kia nini na miri matanini ndu ncokirete na Nteto nkoloki ukathiura mitambo. no kurukaire thina cia kono tuku witithitie ngari kana no tinda mathaja maingi kompyutene kana wina thina ingi yonthe ya metho ukamaka turiongera Omega Opticians no gatetheka twi kambuni otumiro tebo kinandi kurigita metho ngugi turitite nkurukia miaka 20 na twina ndwangi guntu mwanya Kenya yonthe aja Omega muro tujoti kweja no tungata bo metho bakirasi na marija makaikire customers betu twina frames contact na
na anti-glare lenses, lensi cia baria bationa bwega betithite ngari utuku na cia baria batinda kompyuta na mathaja maingi. Omega Opticians ni kugwata ugeni akariba mawa na ntura cia kuugeni kiri mutaratara jo kuraithwa metho theri ntuku ya kiumia tariki 10 mweri Jojoena kanisani ya Methodist kwambiriria thaa 3 cia rukiri. Motungata kathumba jaria ugutegwa glaucoma, cataract na jangi kathumba ja mirimu ya metho jakethirwa jario. Tukende mewanu na marija nthe na itutikairia kandi cionthe cia insurance. No tuliongera ndukene yetu mutindwa barabarene ya Moi Avenue, ngorobene ya Free Building, guankana na banki ABC, mukana jwa Kenya Police Sacco. Kano tulingere thimu gukurukira 0799 870 583 kana 0786 703 124. Ile base tena. Madhe, ugali mbili sukuma. Gali? Gali tena? Ukuli? Mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asante. Nani unga gani mepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Hope Space Shiners Limited turina rangi cia seal coat kuma nthigurune ya Taki, nkurukia rangi ngiri igiri cia kawaida na kinya rangi cia classic molding ira itumagirwo gwaka muno obisi na kinya nyomba yaku kureta uthongi na kinya murutira. Twina molding ya mamarito, Palace, Prestige, Velvet, Pile, Magical, Metallico na inge inyingi. Kiri ome ya nyomba kana nduka yaku no wake mineral plaster kana Traventino na turina rough and tough. Aja ndukene yetu no wigurire skimming coat na into bingi bionde bia gwaka rangi na kuthongomia nyomba. Ito kueja na uritani bwa gwaka rangi utheri ndukene yetu. Arania natwe kukurukira 0710 928 680 kana 0799-883-933. Turiongera Meru Town nyuma ya Consolidated Bank mbere ya Okinya Nchege Plaza. Uthongomia nyomba yaku na rangi cietu cia mithemba mwanya. Hope Space Shiners Limited, uthongi bwa nyomba yaku. Anto bonde Meru badiuga gavana ni mama Honorable Bishop Kawira Mwangaza ntariki kenda mwezi Joenana mwaka juju. Kenda Meru yumba kuma thenene ringira Kawira Mwangaza kura yaku. Kawira Mwangaza mutedia wa Meru na gukuromba kura yaku omba gwokorea kana ka Meru bwega. Kawira Mwangaza na gukuromba kura na maromba jaku kire ushindani bwawe. Ushinda kwa Kawira ni gushinda kwa Meru yonthe. Gavana ni mama. Kambuni ya Raino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gichunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile na nandi turi na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Raino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru mawa, nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Raino Mabati. Kugwata nteto nkoroki turingire gukurukira namba iji
Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandaoni ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Upgrade your GoTV package. Ukiwa on GoTV Plus, lipia GoTV Max and we upgrade to GoTV Super. Ukiwa na GoTV Lite, lipia GoTV Value upate GoTV Plus. Ukiwa na GoTV Value, lipia GoTV Plus upate GoTV Max. GoTV, love it. Ngako atogeni twishokerani ati abunge ba Kenya bara iba mbunge ya yala bawete iba kwa atogeni ndegoro ya Congo DRC ogeni kiengwatano ya East Africa iraya ukumirungu ataniro ne ukiumia kidhiru akiariria ndiki bande tumushine ya Nairobi Jumaine rokere munini wa mukaririete wa bunge ba Kennedy Musyoka wete nkolo kibetete mbere kurutana Kenya itumikia mbunge akiwa ena akigunikie nene kendegoro ya Kenya. For the states. So we require your input. Key sector areas components envisioned under the Common Market Protocol and for which the sensitization shall focus on include customs, agriculture, food security, energy and trade. Others are health, immigration and labor. Some of the challenges the region should address and with much speed for further uptake of the Common Market Protocol include slow adaptation, ratification of EAC laws and procedures by partner states. Between now and December, when maybe the elections for the YALA members are going to be held, then there's that process of depositing the instrument, and then the Secretariat will obviously arrange for sensitization and capacity building in terms of admitting them.